سلام تخطاتلتنا إيش channel كما يتخونوا تسبوك تكونوا ناي وترو تمليتنا بهجنانيو لو مون كم وترو أقدس زبلنا يوم كنفلطهم زلنا كنسعر لهم زلنا زبلنا يوم زيناتاتن مسوز خيتن تنان حزنا غريبنا لنا كسام موداتا مسانا كتصون حدما نعجمكم نايلومي RST جبر ملسي ويون رياكشنس ناي استفر عليه بوليتيكاويان مرحتي بفلاي كابيروبا زمته دحرتي ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣሰምባዲ ድና ክንብሎ ቦምብሸል ይብልዎ ካብ ትፅቢት ኩሉ ወፃኢ ዝኾነ ዓበይቲ ውሳነታት ኣብ ውሕዳት ሰዓታት ዝፈነዎ ኤውሮጳ ከመይ ገይሮም ሪኣክት ከም ዝገብሩ ወይ እውን እንታይ ከም ዝገብሩን እንታይ ከም ዝብሉን ጠፊእዎም ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ሃንደበት ዝተባሃለ ወይ እውን ብጌጋ ዝተባሂሉ ከይበሃል ድማ መመሊሱ ዝንፅር ዘሎ مرجز ناي دونالد ترامب مرحنا تونينا نرزالنا سلزي نزي بكل ما قد كريه كم فتنينا لايك جبر سبورت جبرو كم وترو نتسعرنا لما دق في نابلكو بزي أجد داسي كنجمر. Let's start here. President Donald Trump has dropped a bomb, the metaphorical kind, thankfully, but it still managed to shake the world. Trump spoke to Russian President Vladimir Putin yesterday about finally ending the war in Ukraine. Trump held a press conference after that. Take a look at this first. We had a very good talk with, people didn't really know what President Putin's thoughts were, but I think I can say with great confidence he wants. So زي دونالد ترامب استزاربو بفلاي زي زحاب حبريتا مس دونالد ترامب مرخاب مس فلاديمير بوتين مرخابو ናይ ብሓቂ ደሰንበዲ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ኣብ ገለነት ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ክገብር ምዃኑ ይፍለጥ ነይሩ እዩ but nobody expected it ወላ ሓደ በዚ መልክዕ ንሱ ዝገበሮ ዝተፀበየ የለን ምክንያቱ ኔጎሲዬሽንስ ወይ ዝርርብ ክግበር ተኮይኑ ኣቀዲምካ ምስቶም መሻርክትካ ኢኻ ትዘራርብ በሉ እዚያን ክንብል ኢና ኢልካ ኢኻ ትኸይድ ዶናልድ ትራምፕ ግን أقدست concessions يبلون ويون أقدست نتبتات ዶናልድ ትራምፕ نبوتين قد مزته إن كازنا عها وين كان ليل ولا ولا أمريكا يعني تقطعهم زلوا تي establishment نا أمريكا كم يتقطعكم زل خريكم من أوروبا تكهو سقرب تريفوم على كل reactions كرينا مهنياتو تي أكايدا بحفشة ما بحكي تسمع وام زلوا مهنياتو أب قري أبز حلق وحفوم كم زخده يوسف Says Putin is on board. He said the Russian president wants to end the war in the not so distant future. Trump said he mentioned the possibility of a ceasefire and Putin seemed agreeable. Trump has formed a team to lead the negotiations. U.S. Secretary of State Marco Rubio, CIA Director John Ratcliffe, U.S. National Security Advisor Michael Waltz, and Special Envoy Steve Witkoff. You may have noticed something about this team. It doesn't have a single Ukrainian on it. No Europeans either, just Trump's men. So زي أبز تري وزناكم it's one of the shocking كونتات مالتيو أبتي negotiating team مس دونالد ترامب مجمرة دونالد ترامب بوتين بستراغبو بتعمل صبو سمعت كم تسمعوا غيري غليزوا مرددا كم جنبرو من نسو يكون فلاديمير بوتين نتو كونتات كودو وكلت يوم دليت كم زلو من كينوز خدا دما أمون وكلت ين هجرا زلو سممع وي شركنات نمعزاز كلتيوم كوغايو كم زخولو كومن سنس دما كختلو مخانوم يتزراري بزلو دونالد ترامب نيكست ستيبون اسالي تسلو زلو يتزعابي يزحزن كفال كويني زلو مغنياتو كم زتري وزلوهم نتي نيغوسيشنس امونغو راشان امريكان زقبر نيغوسيشنس نعو كقبرو لزقولي لزحاصيوم سبات بملؤهم امريكاويان توب نايت تيم ناتو نايت كابينة ناتو نابنت ماركو روبيو سكرتاري اوف ستيت بلو مالتيو نيسو بدياتو زيناتهم اتي كالاي دما ناي سي اي دايركتور زوليو ريك كليفتي ولا غليز بحال مايك وولتس تي ناتو ناشنال سيكوريتي ادفايزري كوم دما تي سبيشال انفويس بلو سلازي زخونه يكون راشا زخونه يكون بوتا ني يوكرين كونه ني اوروبا اي هابنالو ازي بأوروباوያን كمي رياكت ገይሮም لخنري مخنياتو ጨርቆም كدربيام دليا مجمريا እዚ ኩነታት ኩሉ ክካየድ ከሎ ኣብ ሚኒክ ዝበሃል ቦታ ሓደ ዓቢ ኮንፈረንስ ተገይሩሎ ክግበር እዩ እዚ ኮንፈረንስ ናይ ሴኩሪቲ ኮንፈረንስ እዩ ስለዚ ቶም ዓበይቲ ውሳነታት ቀደም ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ኣብዚ ቦታ እዚ ዝግበር ነይሩ ኩሎም መራሕታዊ ስለ ዝመፁ ካብዚ እቲ ዓበይቲ ውሳነታት ዝግበር ነይሩ ኦኬ what happened here
is just about to kick off, and it is going to be a historic meeting, and not necessarily in a good way. Everyone I've been speaking to here deeply concerned about the sudden conversation, 90-minute conversation with a full readout from both the Kremlin and from the United States between Donald Trump and Vladimir Putin. Not so much concerned that a conversation took place, rather that it happened and Trump is engaging unilaterally without coordinating in advance. ኣብቲ ኮንፈረንስ ናይ ሙኒክ ኣብ ዝዳለውሉ ዘለዉ ግዜ እቲ ሓደ ካብቲ ሾኪንግ ኮይኑ ዘሎ ወይ እውን ደሰንብት ኮይኑ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ምርኻቡን ምዝርራቡን ዘይኮነ እሱ ከም ትፅቢት ዝግበረሉ ዝነበረ እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ወይ እውን ኣፕዴት ንኤውሮፓ ይኹን ንዩክሬን ዝኾነ ነገር ከይሃበ ሃንደበት ስለ ዝተፈፀመ እዩ ናይ ኤውሮፓ ዲፕሎማት ቶፕ ዲፕሎማት ካያ ካላስ ዝበለቶ ዘረባ ከስማዓኩም እየ ክንድምንታይ ኣብ ዝሑል ማይ ጉሒፍዎም ከም ዝኸደ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ገይሩ ድማ ብፍጹም ክሳብ ሕጂ እውን ዳግመ ግምት ክገብረሉ ይኹን ዝኾነ ይኹን ንዓታቶም ኮንሲደሬሽንስ ወይ እውን ምናልባት እንታይ ኮኑ ይብሉ ገለገለ ኢሉ ብዛዕባኦም ክሳብ ሕጂ ኣይሓሰበን እውን ዘሎ እንዳት ብቋንቋ ናይ ዲፕሎማሲ ዳርጋ ጉሒፍዎም ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ከምኡ ኢኻ ትረድይዎም ዘሎ ክንሰምዖ ኢና ንሳቶም ናይ ብሓቂ ኣሰንቢድዎም ዘሎ with the Ukrainians or the Europeans, and in that regard, very, very different than what we've seen over the first 3 years of the war. Look, there's no question. Everyone does want to see the war wind down. Everyone would love to see a ceasefire. The question is how, and what does the NATO alliance look like after that? What does Europe look like in terms of its engagement, its trust with? እቲ ፕሮሰስ ዶናልድ ትራምፕ ዝተኸተሎ ወይ እውን እቲ ዝገበሮ ንሱ ይኮነን ኣገሪሞም ዘሎ ንሱ ትፅቢት ነይርዎም እዩ ብኸመይ መንገዲ ክገበር ክእል ኤውሮፓ ድማ እንታይ ዓይነት ምክንያቱ እቲ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኤውሮፓ ንዓና እውን ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ይፈጥረልና እዩ ኤውሮፓ ዝብል እንተስ ካብ ኣፎም 10 ግዜ ዘውፅዎ እንተስ ካብ ልቦም እዩ ወይስ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ክጠቕሞም እዩ ዊ ዶንት ኖው ኣትሊስት ግን ዓብ ናይ ሴኪሪቲ ፕሮብለም ከም ዘለዎም ወይ ፀገም ከም ዘለዎም ብድሆ ከም ዘለዎም እዮም ዝገልፁ ስለዚ እንድሕሪ እዚ ፀገም ንዕኦም ዝስምዖም እንተኮይኑ ኣብቲ ጣውላ ድማ ነቲ ሴኪሪቲ መፍትሒ ክረኽብሉ እንተኮይኖም ንሳቶም እውን ኣብቲ ጣውላ ክዕደሙ ይግባእ ዶናልድ ትራምፕ ዘይግድሶ ግን ብፍፁም ኣይዓደሞምን ጥራይ ዘይኮነስ ኣይሓሰበሉን ከማ ነዚ ጉዳያት ክትብል ትኽእል ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ግን ነቲ ዝበሎ ዶናልድ ትራምፕ መሊሱ ከም መርድእ ገይሩካ ኣውሂቦም ኣሎ ከስማዓኩም የፅንሕ ኢለ መጀመርያ ግን እስከት ሪኣክሽንስ ናይቶም መራሕቲ ክንርኢ said next has in fact sent a bit of a shock through Europe. Listen to what Donald Trump had to say. እዚኦም ቶም መራሕቲ እንዲኦም ናይ ጀርመን ፎሬን ሚኒስተር ትሪእዋ ኣለኹም ኣነሌና ባርቤክ ትበሃል እታ ፀሊም ተኸዲና ዘላ ጥቃ ዘላ እታ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ፎሬን ሰክረተሪ ማለት እዩ እሳ ከዓ ካያ ካላስ ናይ ላሚት ናይ ዩኬ ማለት እዩ ትጥቆ ዘለኳ ፅቡቅ የሪያ ኣለሆ ኣለት ዩ ነው ንኩላቶም ንኩሉ ኢስታብሊሽመንት ንኩሉ መርሕነት ናይ ኤውሮፓ ሾክ ገይሩሉ ኣሰንቢድዎም ኣሎ when he was asked if Ukraine would be a part of the peace process. Ukraine as an equal member of this peace process? It's an interesting question. I think they have to make peace. Their people are being killed, and I think they have to make peace. I said that was not a good war to go into, and I think they have to make peace. That's what I think. All right, so that is Donald Trump's statement when he was asked, will Ukraine be a party to the peace and negotiations? He did not directly allude to that, but he said that Ukraine... So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ መስርሕ ሰላም ዝግበር ዘሎ ጀሚርካያ ዘለኻ ዩክሬን እንተወሓደሲ ኣካል ናቱ ክኾኑ ድዮም ኢልዎሲ እወይ በሎምን እዚ ንባዕሉ ዘገርም እዩ ሾክ እዩ ሰላም ክገብሩሎም ዩክሬን ካብኦም ትፅቢት ዝግበር ሰላም ክገብሩሎም ኣብቲ ዘተ ሰላም ግን ኢድ የብሎምን ኣይዓድሞምን ኣለዉ አንዲስ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኤውሮፓውያን ክበኺ ደልዮም ዘሎ ኤግዛክትሊ ሓደ ብሓደ ቭላድሚር ፑቲን ዝደልዮ ዝነበረ እዚ ምዝ ሰብ እዚ ኔጎሽት ክገብር ድሌት ኣይነበሮን ቭላድሚር ፑቲን ምክንያቱ ስልጣን ዝበሃል ስለ ዘይብሉ ተዋሳኣይ ስለ ዝኾነ ንሱ ነቲ ኩናት ካብ መጀመሪዩን ክሳብ መወዳእታን ቀላሲት ናይቲ ኩናት ኣሜሪካ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ፑቲን ስለዚ whatever negotiations and deals ክግበር ዝኽእል ምስ ኣሜሪካ ጥራይ ምዃኑ ዝፈልጥ ኤውሮፓ ዋላ ሓንቲ ከስምዑ ዝኽእሉ ይኮኑን ኣድማዕነት የብሎምን ከምዚኣ ክብሉ ፀኒሖም ከይዶም እግሪ ናይ መራሒ ኣሜሪካ ክልሕሱ እዮም ኢልዎም ነይሩ ቅድሚ ሕደት መዓልታት ቭላድሚር ፑቲን ስለዚ ምስኣቶም ተዘራሪብካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ዘረባን ስምምዕን ምስ ኣሜሪካ ጥራይ ክግበር ዝኽእል ትክክለኛ ዘረባ ድማ እዩ ነቲ ኩናት ከቐፅሎ ዝኽእልን ጠጠው ከብለ ዝኽእልን ኣሜሪካ ምዃኑ ንሪኦ ዘለና ኩላቶም ሓደ 26 መራሕቲ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ በይን ወዲዎ ኣሎ ዋላ ሓንቲ ድማ ክብሉ ይክእሉን እዮም ክነፅግቦ እውን ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ኣጋይን
فلاديمير بوتين نعقد قال ما لا يكون براكتيكالي تكتر خلاها من يكوسن زغلي will have to make peace without directly stating whether Ukraine will be part of any negotiations. Now, Trump's response has fueled some fears of a possible deal that's already been done over Kiev's head. It's cast doubt on Ukraine regaining its pre-2014 borders, including Crimea, as part of any ceasefire agreement. He's also said that Ukraine cannot be a part of the NATO military alliance, something the West has been promising to Kiev. So زلنسكي دارجا كله تثبيتات زنبرو اكس تواهيبو so I don't know سبز كما يجيرنا زنجر سرفايف كو قبر يخل ولا حنت إذا كلها مبسعة زعتو بايدن أجوها كسام مودة تمسا خلنا كسام ناي مودة ساعات دقيقة مسا خل غزول وزنبرو أبزا زحل قري قريف مو قد باي لما دونالد ترامب كروخ بايدلي مس دونالد ترامب كرهاب كنا يفتنيو نعوك ركب وندليت كم زي بلو زخون يكون سكيجول زخون يكون مرة أوروبا ونكركب كم زي دل زلوا يزنك. For a long time now. Europe, for its part, pretended that it was caught unawares. The Trump administration is signaling plans for direct talks with Russia without involving either Europe or Kiev. The tension, of course, is palpable as to what could happen next. The NATO's defense ministers are meeting in Brussels, and all of them are urging Washington to take them. توم قلقلنا إزياء قداي زياء زي تذكروا زانا كعسى قداي زي أبكل تشحن I don't know أكثر شو من تندي ولا قال استقايد قداينا نرزلنا سلم تايتا كعسى وتزور على هذا راشا أبكر باق زيادة حر تركب وانش عالم تنقد سلزنا برد أيضا وانش عالمني وانش أوروبا I think وانش عالمي مثلا تنقد سلزنا برد نوعو ناي كبر كعسى أمتيو يهيبوا فلاديمير بوتين سلزي بخاميو تي تعادنا كعسى ستوري بزح سب زي يركب الله وزي ذكرى كون غلي ندا كعسى انت خدبريا كعسى بكم زي مرحنا تمسي ندبل ملسك بينا Are meeting in Brussels, and all of them are urging Washington to take them into confidence. كم زتريو زلهم ناينيت مرحنا تاب براسلس تعكيبو جاق يزبل زلو اتتاي عينت انت تاينا نسمع زلنا يم زلو كلهم زي خنا نقركم زغل كلاتهم كم زي بومب شيل زبالة تابت مجمريا بومب شيل يقولون أنت تاي زبال زلوا أنت تايو نبينا نأخذ أنت كبريو I can imagine تابر سوم زور زلوا they have no answers ميتو نفسه كفما ميتو حتوتات اللو ملسجني يلن مغنياتو تملس زلوا دونالد ترامب ما ويلن كما تقول دريت يبلو سلازي منستراتنا تسديد اللوجن that's not enough نتزلوا حتوتاتن سكفتاتن أوروبا كمل الزغل سبا يكون تعوز له قالت سلطان زلهم يمكن أبزبنا دونالد ترامب أتوم تحتيز له كابينة ولا قاعد بحلاف نزل له من تقولوا دونالد ترامب يتوساني without him nothing happens دونالد ترامب زبالو ترايز خو One after another, European leaders are making the same plea. It is clear that any deal behind our backs will not work. Any agreement will need also Ukraine and Europe being part of it, and this is clear that appeasement also always fails. So كم تريوا زلهم زي سب كلاس بالد هم سفه زي كبكمي تريتون هتا زي مهنياتو تا دمتنا هي منستر قداتو زين أوروبا وحبرت سلزخونات. NATO is the strongest security guarantee there is, and actually it's also the cheapest security guarantee there is. If we are saying that, you know, it's not going to be NATO membership, but it's going to be some other security guarantees, then the question needs to be answered by everybody. What are these security guarantees really? So إزياء سب زيادة تريوا زلهم ناي إستونيا برايم مينستر ناي راح جرمنا أوروبا فورين مينستر ويون ناي فورين بوليسي حلا في زلا the biggest loser تزعابي سعرات ويون أبجد أستسف أتسب تلا إذا سبزيع because نايزا كلها تروح الزنبرة راشا نختود غينير بوقعي راشا أبناء أشتاقرات كتب مقاقل هاللوا زبل رئيتو الزنبرة by the way سدر أنا كالحبر السوفيت قاها حيتو مليونيرات يوم أبتقى زي الحبر السوفيت زهبتمو كابتقى زي تزرب حوس درابيت كم زلوا يزنقر مانيات بزعبا بزح أبيكس كس أحب سلزري so تاتبل دلا ناي أمريكا ناي دونالد ترامب منستر قدات وزاي بيتا أب براسلس أب قدميهم تطويلو ني يوكرين نام نيتو متاوز بحالقريلن زي زربازي أكابكون نتوزايو كاو وزاي دما نيتو زخون يكون غارانت كباي كونن يلو سلازي كابو وزاي ناي أوروبا ديو قال ملا بحالهم حدا غارانت كتبوا لكم بر أمريكا ونسراويتا كتوتي دلني أب يوكرين غارانتو ناي نهبني نايلو جي سي بقى كتصل لهم دليل زلوا دايما دايلهم نزوم مرحتنا أوروبا كبكيوا ميلهم زوا سوني دمسلتنا دونالد ترامب زياد صبغ غيركم زياد صبغ غير خصبر الله دونالد ترامب وسين وزلوا ساني
دايما دايلو نزي مرحلتنا أوروبا حبرت كتصف عيلو زجبر يد مسز زلو هم خبر كنتاي بمغنيات اللو تلك بمولهم زياتهم بدحر مجارجة دونالد ترامب نخص عليهم سعر نيرو كلهم زي استابليشمنت نيروبا يفلطمي بجاك وحدات ናይ ጣልያን ሜሎኒ ቪክተር ኦርባን ገለ መለ ወላቶም ንዶናልድ ትራምፕ ዝድግፉ ዝነበሩ ኣብ ብራስልስን ተነፅሎ የጋጥሞም ነይሩ እንታይ ዓይነት ድራማ ከም ሰርሑ ዘለዉ ድማ ካብ ውሽጦም እውን ይበፅሕ ነይሩ ሓበሬታ ስለዚ ደይመ ደይሎም ኩሉ ነገር ዶናልድ ትራምፕ ንክሰዓርን ኣብዚ መርሕነት ንኸይመፅን ፅዕሪ ዝነበረ እዮም ስለዚ ሂ ነውስ ቀዳም ወፀላትናቱ ሰም ምዃኖም that's why completely ignore ገይርዎም ዘሎ ውሳነታት ድማ ንዓታቶም ከዋርድ ዝኽእል ንዓታቶም ክሕፍር ዝኽእል ንዓታቶም ውጥቀት ከም ዝስምዖም ገይሩ ዝሃርሞም ዘሎ so ريدلا اتجارانت بهذا يوكرين تزبلت أمنيتو مأتاوي نير ولا تزحسره ونسي كن كلتيو أمنيتو يتأتنيا أمريكا لما جارانتي تبنيها تباهي له سلزي أنت كتب له دخول عسرانش دشان هجرات على بديهم تفلتوا نحنا هنا نوصلنا we are the boss إن إحنا زبلنا يزخوني لو ما مالو تايم قبل عج أنت هيتك على جارانتي نحنا خاصة تادي حتتنا نابلت منين يا أخوينا زل كله Again, I would say that, you know, we shouldn't take anything off the table before the negotiations have even started because it plays to Russia's court and it is what they want. Why are we giving them everything that they want even before the negotiations have been started? It's appeasement. It has never worked. Last question. How do you put these things back on the table? How does... So انتهي تقول لا لكل ده ما تزحزن جينا تنيغوسيشن تزرب كي تجمر خلصي كمي جيرنا نراشا كل دليتاتان هبا زي نغرات زي ولا ون اي نركب عنبر نعمل يوكرينسي امنيتو يتعتونيا maybe كي تعتو تخليها جن زي ام نيغوسيشنز كتقرب لك امبارني يوكرين امنيتو زي تعتو تقوينا نسخون كنتاي تقبروا تبلهم قال النيغوسيشنز تقبلوا حجين كل جينا كي جمر خلو بوتين ابتسم بعد زتا كي تجمر خلو كل زدليه يبم له بوتين كل زدليه رخيب له سي كتصلهم دلي زلو but the thing is زياتهم زي تردهم زلو دونالد ترامب already negotiations جميري ترايد يكون سي السورات فتح له already تديل تفصيمي قدام هي كفالنا تديل دونالد ترامب already اب تليفون قدام هي ديل ودي حدا قد اسور زنبره مارك تقلمل زبلو وزنبره بوليتيكا وسور immediately released كوينون امريكا تيلو لازم دونالد ترامب big win هذا مبصعه نايتي election ناتو ابتي وددر كله نزي سبزي كفتحي انا بزخون يخ منقد ديلوم نير فتحي ود امريكا خمس مسيرو لازم تديل جميري ان كان هبان جميرم لازم زياتهم يم ترشي امز الله لازم ديل كي تجمره قال ملز دونالد ترامب خمس صرح يكون قدامه يقرصرا كلا يقرصرا سالسه يقرصرا نبلز غير يكون هيز ريل استيت بزنس مان ريل استيت دما تاكتاكيا بزنس دحر خلتو سومو وي دحر كلتو ورحنا بالك قطراتات يلن زناي صراحتنيا هاد منقص بيروقراط زختلو بوليسي business people when they meet they make decisions ናይ ሚሊዮናት ቢሊዮናት ኣብዚ ኮንፈረንሳት ክግበር ከሎ ትሪዎን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ኮንፈረንሳት ናይ ቢሊዮንስ ዲልሲ ዝፍፀም because business people know opportunity ምስ መፀ ዓመታት ምፅባይን ካላንደር ቆፀራታት ምዝርጋሕናይ እሱ ናይ ቢሮክራሲ ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ እዩ ምክንያቱ ደሞዝተኛታት ስለ ዝኾኑ ናይ ግዜ ጥቕሚ እውን ኣይርድኦምን ክጓየዩ እውን ሞቲቬሽን የብሎም business people ግን ኣብ ጉያይ ዕድላት ምስ ተኸፍቱ use them take full advantage of them. Donald Trump is a businessman in heart. He did exactly what he's supposed to do. Europe muscle itself back to the table and put these options on the table again. Is that even possible? No, again, I want to say that, you know, if there is agreement made behind our backs, it will simply not work because you need for any kind of deal, any kind of agreement, you need Europeans to implement this deal. You need the Ukrainians to implement this deal. So, I mean, that doesn't also look good if somebody agrees something and, I mean, everybody else says that, okay, fine, you have agreed, but we will not follow this. So انتهت بالدلة زي سبزيا عين ولا ون التديل تغير جلو كن كتله كنا مخنياتو اب انا كي نغيركا كي حبر كاس تغبر الدين نحنا كنا تكبر دلوقتي كنا نتبلا لا really like seriously Donald Trump زغبر الديل سي بعالزيات تقبلو مالدي I don't think so جي كغرعي خلو خونغن there is no way انا زرايني Donald Trump زودو ديل زيا يكون كالوت ولا تا أورسولا فاندر لاين يتقبلوه كمان ده رجيروما then Europe has the balls at least تبعت له مالتيو at least السر له مالتيو دحري تتخكل كميو نعم كاي نغري نعم كونسالت كاي غبرز غبرو كيلا نقبلوا ان يكبلت باغن man these people يوم سبازياتهم زلول انت تباهيلهم سي نابينا نزل لابينا نورد يكونسي كابيكم بغس كابينا نزل تراي زبلو زنبرينا نري ስለዚ ኣብዚ ዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ኮምፕሊትሊ ንዓታቶም ኢግኖር ገይርዎም እዩ ንዕቑቦም ሸለሊልዎም ግን ኣንጻር ጠጠው ክብሉ ዓቕሚ ኣለዎም ዝስረ ኣለዎም ዶ ይሕጂ ትሕቶ
we'll see እንድሕር እምበር ትክክለኛ እዩ ከም ዝሳትብሎ ዘላ ትክክለኛ ኤሮፓ ከመይ ክትብል ትግባእ ግን again ኤሮፓ ሶቨሬኒቲ ወይ ልኡላውነታ ዘጥፍአት ብሎክ ምኻብ ትኸውን ነዊሕ ገይራ እያ and we will see እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብተን እዚኣ ሕጂ ትብላ ዘላ ቴስት ናቶም እዩ ፈተና እያ ብሓቂ በዚ ዝብልዎ ዘለዉ ይቕፅሉ ዳይቅፅሉን ፈተና ጌርና ንውሰዳ because በኣፍካ ከምኡ ክትብል it's one thing but in reality ነቲ ዘሎ ከተተግብሮ ትኽእል ዳይትኽእልን ግን ካልእ ነገር እዩ ግን እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ተባሂሎሞ ዘለዉ እቲ ዝኸፍእ ሕጂ ከስማዓኩም እየ Ukrainians will resist and we will support them. Okay, thanks. so በቃ ዩክሬን ከዓ ክቕበልዎ ኣይኮኑን ንሕና ድማ ክንሕግዞም ኢና እያ ትብል ዘላ ወልሲ እቲ ኩነታት ብኸመይ ክቕፅል ይኽእል ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣብዚ ስምዑ ሕጂ እቲ ናይ ኔቶ ርክብ ተኻይዱ ነይሩ ክልተ ዘረባታት ክንሰምዕ ኢና ኣብዚ ስምዑ because we know we cannot ቅድሚያ ካልኦት መራሕቲ ኤሮፓ ከንታይ ኢሎም It is regrettable, and I say this myself, but it is part of the truth. The Trump administration has already made public concessions to Putin before. እዚ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ጀርመን ዘሎ እዩ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ምክንያቱ ገና ስምምዕ ከጀመረ ዶናልድ ትራምፕ ኮንሴሽንስ ማለት ሕድገታት ገይሩሎ ሕድገታት ድማ እቶም ኣገደሲ ነቲ ኔጎሲሽንስ ክኾኑ ዝኽእሉ ሕድገታት ገይሩ እዩ እዚ ማለት ኣይ ማለት እዩ ዶናልድ እዞም ኤሮፓውያን ክንዲ ምንታይ ብሕርቃን ተተኪሶም ከም ዘለዎ ኢኻ ትርኢ ክንዲ ምንታይ ምክንያቱ ኤቭሪቲንግ ንሳቶም ዝደኸሙሉን ገንዘቦምን ቁጠቦም ዘበላሽውሉ ኩሉ ፌይል ገይሩ ዚሮ ከይዱ ሶ ጀርመን ንኣብነት ቁጠባ ኣብ ምንታይ ኣበላሽያቶ ዝቕሉ ሳንክሽንስ ኣብ ጀርመን what is outcome nothing ከመይ ገይሮም ኣብ ቅድሚ ዞም ጠጠው ክብሉ እዮም በዓል እዚ I don't know Negotiations have even begun. And let's not forget, Russia remains a threat well beyond Ukraine. So my message in these discussions will be that there can be no negotiation about Ukraine without Ukraine. እዚ ከዓ ናይ ዩኬ እዩ እዚኣቶም ዩኬ ማለት I don't know ገዝኦም ከይዶም ገመድ ገይሮም ከይሕናቑ ጥራይ ኢኻ ትፈርህ ዩኬ ልዕሊ ዓቕሙ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣበርክቶ ዝገበረን ሓደ ዓብዪ ትፅቢት ዝነበሮ እዩ ካብቲ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ንዓታቶም ከምዚ እናገበረ ወደዚ ዘረባ ሂቦም ብኡ ኣጠውቀጠው እናገበሩ ከለዉ ሚኒስትሪ ቁጠባ ናቱ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ናቱ ስካት ቤሰት ንዩክሬን ከይዱ ናይ 500 ቢልዮን ዝኸውን ዲል ገይሩሎ እንታይ ገብር ኩሉ ማዕድናት ናይ ዩክሬን ኣሜሪካ ክትወስዶ ብኡ መንፅር ድማ ሴኪሪቲ ጋራንቲድ እዩ ገለ መለክት ባ how he deals with things ነገራት እንካን ሃባን ይንዑ so እዚኣቶም ኣብዚ ምንን ይብል ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ 10 steps 5-6 steps ኣብ ሓደ ግዜ ይፍፅማሉ And Ukraine's voice must be at the heart of any talks. so ብዘይ ዩክሬን ብዘካ ናይ ዩክሬን ኣብ ጣውላ ምምፃእ ክፍፀም ዝኽእል የለን ያ ንዓኻትኩም ከምኡ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ብኸምኡ በዝናትኩም ኣካይዳ ዝኸይድ ኣይኮነን ስምዑ ወይ እጅቲ መርድእ ድመፆም ካብዚ And before we're talking about what we've done at the ministerial, I want to reaffirm a few things from this podium. First, as we see it, NATO's strategic objectives are to prevent great power conflict in Europe, deter nuclear and non-nuclear aggression, and defeat threats to treaty allies should deterrence fail. Second, the U.S. is committed to building a stronger, more lethal NATO. However, we must ensure that European and Canadian commitment to Article 3 of this treaty is just as strong. ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባ ንኩላቶም ሚኒስተራት ናይ ምክልኻል ናይ ኤሮፓ ዝተሳተፍሉ ናይ ኔቶ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ካልኦት ኣላያንስ ናቶም ንኩላቶም እንታይ ኢልዎም ኔቶ ዝበሃል ዩክሬን ኣካል ኔቶ ክትከውን ኣይኮነትን ኣሜሪካ ድማ ሰራዊታ ክሰድድ ኣይኮነትን ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኤሮፓ ዘለዋ ኣጠማምታ ቀዳምነት ክወሃቦ ኣይኮነን ኣብ ዓድና ከምኡ ድማ ኣብ ፓሲፊክ ዓብዪ ብድሆ ስለ ዘለና ናብኹም ከድና ስለዚ መዓንጣኹም ሸጥ ኣቢልኩም ምስ ህዝብኹም ተማኺርኩም ጉዳይኩም በዓልኩም ክትሕዙ ክትክልለኩም ንሕና ድማ ጎንኹም ኣለና እጆኹም ኢልዎም ነይሩ እሳ ከተፀልሎም ደልያ ነይራ ሕጂ ድማ ምናልባት ኣብታ ዝሓለፈት ኣኼባ ተደናጊረ ወይ እውን ከይተረዳእን ዝተዛረብኩ ከይመስለኩም ኢሉ ሪኣፈርም ፅቡቅ ገይረ ከነፅረልኩም ይብሎም ኣሎ ኔቶ ዝበሃል መሰረቱ ናይ ግሬት ፓወር ኮንፍሊክት ኒኩለራዊ ይኹን ዘይ ኒኩለራዊ ምስ ሓያል ምስ ራሽያ ማለት ብካልእ ዘረባ ዓብ ኩናት ተጋጢሙ ንዕኡ ጠጠው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ማለት እዩ ነዚ ክትገብር ተኮይንካ ድማ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ኤሮፓ ከምኡ ድማ ካናዳ ኣባላት ናይ ኔቶ ዘድሊ ምድላዋት ወታደራዊን ቁጠባውን ምድላዋት ተደይ ጌርኩም እቲ ኔቶ ዝበሃል ሽማዊ ትካል ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ይብሎም ኣሎ ደጊም ሕጂ እውን እንታይ ክብሎም ይስምዕዎም ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ዝመፁ እዮም ዶናልድ ትራምፕ መብዛሕትኡ ሰብ ዲስኦርጋናይዝድ ብላ 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 እናበለይ ዲስካውንት ዝገብረ ነይራ ብኤሮፓ እዞም መራሕትኩም እዮም ዝብልዎ ነይሮም ብኣፉ ጥራይ ብላፊንግ እምበር ከምኡ ይገብር ዲስ ጋይ very very serious ጥራይ ዘይኮነ
ኣብ ስሪኦም ከሽኖም ኢሉ ተበጊሱ ከም ዘለካ ንርኢ ኣለና ድሮ ከማን ጀሚሮም ህልዎም ገሊኦም Article 3 says that allies, and I quote, by means of continuous and effective self-help and mutual aid, will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack. Leaders of our European allies should take primary responsibility for defense of the continent, which means security ownership by all allies, guided by a clear understanding of strategic realities. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኔቶ ኣርቲክል 5 ዝበሃል እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ዝጠቕሱ ድማ ንሓደ እንተሃሪብካ ብምሎም ዘራያት ይመፁ ግን ኣርቲክል 3 ቅድሚኡ እንታይ ዝብል ኢሉ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሃገር ወታደራዊ ዓቕምናታ ክትሃንፅ ከም ዘለዋ ወታደራዊ ዓቕማ ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ኣላያንስ ድማ ብሓደ ኣብ ነፍሳ ወታደራዊ ዓቕሚ ትሃንፅ ምክንያቱ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎን ኣባላት ሃገራት እየን ሓያል ብሎክ ክፈጥራ ዝኽእላ እዩ ዝብሎም ዘሎ ትምህርቲ እዚ ማለት መደብ ህፃናት ድዮም ዋላ እዚኦም እንታይ ይርዳእነን እዩ እቲ ውዕልቲ ምስኣቶም ከባቢ 7 ዓመት ገይሩ ዘሎ እዩ they are supposed to know this ፈሊጦም ከተግብሮ ይግባእ ግን ኤሮፓ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ብናይ ቋንቋ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይብሎም ነይሮም ስፖይል ቻይልድ ስዲ ዝኸደ ቆልዓ ኣብ ዲፈንስ ክመፅእ ከሎ ስዲ ዝኸደ ቆልዓ 5 ሳንቲም ከየውፅእ ኣሜሪካ ክትከላኸለሉ ዝፅበ ዝነበረ መርሕነት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኣሜሪካ ሶሪ ንሕና ካልእ ቀዳምነት ኣለና ጉዳይኩም በዓልኩም ራሻ ፀገም ኮይናትኩም ደን ምክልኻልናትኩም ግበሩ ገንዘብኩም ንጥሮታ ንሶሻል ዌልፌርን ትኸፍልዎ ዘለዎም ገንዘብ ከምኡ ምኽፋል ጠፊና ኣይኮነን ግን ካልኦት ዓላማት እውን ምክልኻል ዝበሃል ዓብ ባጀት ዝወስድ ስለ ዘለዎን እዩ ስለዚ ኣገይን መደብ ህፃናት ስለ ዝኾንኩም ሕጂ ጉዳይኩም በዓልኩም ግበርዎ ብኣፍካ ዲተረንስ ወላ ገለ ስለ ዝበልካ ኣይኮነን ኣፅዋር ክህልወካ ኣሎ ክትገዛ ኣለካ ከተፍርለካ ሰራዊት ናትካ ድሉው ክኸውን ኣሎ ንክከላኸለልካ ከምኡ ጌርካ ኢኻ ድማ ሴኪሪቲ ውሕስነት ናትካ ተረጋግፅ ይብሎም ኣሎ ኣይነ ካብኦም ዝናኣሰሱ እዩ ግን እንታይ ምክባል And it's an imperative given the strategic realities that we face. And that begins with increasing defense spending. 2% is a start, as President Trump has said, but it's not enough. Nor is 3%, nor is 4%, more like 5%. Real investment, real urgency. We can talk all we want about values. Values are important. But you can't shoot values. You can't shoot flags. And you can't shoot strong speeches. Here you go. እዚኦም ሓቲኾም እዮም መፅኦም ከይለኩም እየ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብ መወዳእታ ክርዳእና ዘሎ ኢሉ ወታደራዊ ሓያል ወታደራዊ ባጀት እንተለካ ጥራይ ወይ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ እንተለካ ጥራይ ኢኻ እቲ ድሌታትካን ሓሳባትካን ከተሳልጥ ትኽእል 10 ግዜ ኣብ ኮንፈረንስና ተኣከብካ ዝተወቃቐጠ ቃላት ስለ ተዛረብካ ወይ እውን ባንዴራታትካ ኣዕሪኻ ጂፍካ ስለ ዝገተርካ ብኡ ጌርካ ፀላኢ ትፅዕሮ ማለት ኣይኮነን ኢሉ ፀላኢ ብጥይት ኢኻ ትፅዕሮ ኣዲውን ብፅቡቕ ዘረባ ይኮንካ ትፅዕሮ ወይ እውን ባንዴራታት ሒዝካ ወይ እውን ቫልዩስ ክብርታተይ እዚ እናበልካ ተዛሪብካ ይኮንካ ትፅዕሮ ኣብ ውግእ ሓፂን እዩ ዘለካ ጥይት እዩ ዘለካ ነፈርቲ እዩ ዘለካ ታንክታት እዩ ዘለካ if you don't have those ክንምንታይ ጥራራዕ ትብል ኣለካ ብራስልስ ኮይንካ ትርጉም የብሉን እዩ ዝብሎም ዘሎ ወታደር ስለ ዝኾነ ካ እሱ it makes sense ወታደር ኣብ ኣፍጋኒስታን ተሳቲፉ ዝዋጋእ ዝነበረ እዩ ስለዚ he knows እንታይ ይዛረብ ኣሎ and ካብ common sense ዝረሓቐ ኣካይዳ ስለ ዝነበረ ብራስልስ መርዲ እዩ ድመፆም ዘሎ ዳርጋ መርዲ ጌርኩም ውሰድዎ እዚ ግን again this is a reality today There is no replacement for hard power. As much as we may not want to like the world we live in some cases, there's nothing like hard power. It should be obvious that increasing allied European defense spending is critical, as the President of the United States has said. Also critical is expanding our defense industrial base capacity on both sides of the Atlantic. Our dollars, our euros, our pounds must become real capabilities. The U.S. is fully committed under President Trump's leadership. So እንታይ ዝብሎም ዘለዎ ክንምንታይ ብኣፍና ንዛረብ ወይ እውን ገንዘብ ክንዲ ዝውፅኢና ከምዚ ኢልና ዘይኮነስ እቲ ገንዘብ ናብ ኣፅዋር ክቕየር ክኽእል ኣሎ ወታደራዊ ዓቕምናትና ሬድ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወና ኣሎ ስለዚ 2% ዘይኮነ 3% ዘይኮነ 4% ዘይኮነ 5% ናይ ጂዲፒ ናትኩም ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ነቲ ዘሎ ፀገም ነቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ዘለኩም ክትፈትሕዎ እንድሕር ኮይንኩም ትክክለኛ ዝኾነ ምስ ህዝብኩም ተዘራረቡ ተተሓባቢ ካብዚ ናብ ኣሜሪካ ምልማን ኣይኮነን ጉዳይኩም ባዕልኩም ፍትሑ ክትበሃሉ ከለኹም ምስ ህዝብኩም ተረዳዲኹም ክትውስኑ ኣለኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ መርዲ እዩ እዚ ግን ኣገይን ካብ ክኸድዎ ዝኽእሉ ይኮነን ናብ ዘለንስኪ ምስ ንኸይድ ከዘለንስኪ እንታይ ይፅበየ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዳርጋ ጠቕላላ ጠፊኡ ዘሎ ሰብ እዩ For nearly 3 years, Ukraine's President Volodymyr Zelensky has waited for the day, for this very moment, when talks for a ceasefire in the Russia-Ukraine war were finally announced
and the talks have been announced between Trump and Putin in Saudi Arabia. But is Zelensky going to be a major part of it? That remains uncertain at this point of time, and perhaps in a nutshell, sums up where Zelensky stands today. كم تريد لهم زلنسكي ولا حنتي بوتا زي بلو سبي خوينو أبزبنا دونالد ترامب سيلبريتي نيرو مرحتي أوج إنها تخيل كله ببابرات جيرم كريو ويخد نيرو not anymore things are changed لومي كريوز خيد يلي ولا التليفون involve زخد زجبريل لنا بأمريكا عم نفسه زي تأمامنا حجر كل جزء عم وداتا بخمسة من قديش تف ኤርትራ ከነምንታይ ብዙሕ ብድሆታት ኣጋጢምዋን ሽግር ኣጋጢምዋን ኣብ ነፍሳ ኣሚና ስለ ዝኸደት እያ ሰጊራቶ ኣብ ነፍሳ ዝኣመነት እቶም ጎረባብትን ኤርትራ ከጨናንቁ ዝፍትኑ ዝነበሩ ናይ ሱዳን መለስ ዜናዊ ካልእ እውን ኣብ የመን ዝነበረ ብምሎም ኣብ ነፍሶም ስለ ዘይተኣማመኑ ሰለስቲኦም በብግዜኦም ሃጊጎም ጠፍዮም ኣብ ነፍሱ ተኣማመን ጥራይ ኣብ ዓለም ዝነብር ዋጋ ከኽፍሎ ይኽእል እዩ ብዙሕ ፀገማት ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ኣብ ነፍስኻ ትተኣማመን ተኮይንካ ጥራይካ ደው ኢልካ ትተርፍ እዚኣ እታ كوننت تمسكرنا زلا بوتين كلهم تعليمهم ميم اب نفس امين دو سلا زبله لومي نغرا اناتو بتنسوس دليو نغر يودالو سلازي اب نفس غدويلكا نخيس كان تقصيلكا منالبات تقعزو كبيت كون خليو بداهي كون خليو بزح كساراتات كمصالكا خل خوني بزح واغا كخفلكا خل خوني ام مودتا جن نساي خطعوت 57 هاجرات ببليونات ገንዘብ ዝሕግዝዎስ ነበሩ ዘለንስኪ ግን after the salam after awlawun aytaqaddamanallo malati on the periphery or not there altogether. A conversation about his own country where he may have no part to play. According to reports, ever since Trump returned to power, Zelensky had hoped to meet Trump in person to discuss matters pertaining to the ceasefire, but that never happened. In fact, it was during US Secretary of Treasury Scott Bessent's brief visit to Kiev that news broke out about Trump being busy elsewhere. On a social media post, زتري وزلهم مني زتري وزلهم ناي دونالد ترامب منستري تريجري سكرتاريو كابز كله دبلومات ناتو نزي سديد انت يقبر نتن معدنات نخوسد ديل نخقبر سديد ومالتيو so it's just unbelievable ناي دونالد ترامب اكايدا سكفتها يلي سقات يلي by the way حنتي ابزي اخريكم دونالد ترامب نسو مس بوتين يزارب نيروبا خبخما يقوها صرالو عبيت دبلومات ناتو سديد الله so كم تري وزلهم نيروبان من سديدلو ني جيري فانس اب سكيورتي كونفرنس ناي مونيك ساتف مخانون اب باريس مابتنا اي ساميت اتينيرو زبيت هيغس دبالكا ناب براسلس كيدو مستناي نيتو ركبات كايدالو اب سكات بيسد دبالما اب كيف كيدو بزعبا معدنا ديسكاس جبرالو and then Marco Rubio dema I don't know where is he I don't know galak falqidlo so he has a complete mission up to botatat نسو مسبوتينو يراهب نتوم ناتو حلفت دما ابوتهم سديد ومالو نيروبا كيس لزيدلي I think he's positioned right now بخمس من قديك خيت I don't know eventually كم قال لنا بيروبا خجيش تخون نالبا تجيش نتليان جيش خون ويقله I don't know but in general ناب إيروبا جيش دليل اللغون أي مسلنيو أبز عندكم ريق لنا ناب راشا جيش كم زدل فلوتيو ناب تشاينا ناب سعودية عربية جيش مخانو so كم زند ريو زلنا تكونتات كميك عير كم زلو إيو زنقر زلو that he had just had a phone call with Putin and talks for Russia-Ukraine ceasefire will. By the way أبزي التمنيستري كنت طبعا هاتو مس زلنسكي تراغيبو كزراربنا حسب خلصي لما لك دونالد ترامب مع مسبوتين تراخيبا زبل حبريتا بتويتر مس قبره انس بناتي جمجام تاخيباك ساكندي مودو كم استغير انفلاتي زلنسكي بزعبا كاب دونالد ترامب بزا ديل ناي معدنات جيرك حقوسي بقى دحريو ابغني كوني اللي حاسب زنبره انت معدنات كتركبن ديخا احنا قن مسبوتين كا قال ديل كنقبرينا بمبالي تليمو Breaking news on the war in Ukraine. President Trump speaking with Russian President Vladimir Putin after the release of American schoolteacher Mark Fogel yesterday. Trump says the two agreed to start negotiating an immediate end to the war. Then shortly after, he spoke with Ukrainian President Zelensky, where he was told they're ready for peace. Now, let me catch you up on how we got here. What is the history of this war? A short cliff notes. Back in 2021, Ukraine said Russia had amassed 100,000 troops along its border. That had then President Biden saying this. I think what you're going to see is that Russia will be held accountable.
if it invades. And it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having to fight about what to do and not do. بحفش التكوينات كما اللي خمس جمرة فوق ساعة تمليسهم جم كبوز جمر زلوا أبسرع أسرع كرتن زت السلام كبر مدى بتغير نيرو they didn't follow through زخنا نجار كقبري كالون and أبز حليفنا عن رخلنا نزيهم سبات أمريكاويان establishment تاعي حسب بزعبة زودايس Dan, today, the Secretary of Defense, Pete Hegseth, the part that I left out of that brief history is, from Russia's perspective, there was some fear that Ukraine might join NATO, putting NATO on the Russian doorstep. Today, the Secretary of Defense, Pete Hegseth, said that is not in the future for Ukraine. Your thoughts? Russia's concern about NATO, that's a Kremlin propaganda ploy. Vladimir Putin launched that war to topple the government in Ukraine because what scares him the most is democracy, freedom. So comes to was along well I want to base support tonight Donald Trump media the Fox News the Bahalandu the military experts the Bahana America completely abjibana Ukraine zataway بفتهم ولا ون دونالد ترامب نادقفو خلو ابزياك بصح خلو اويات يمزغبرو انا حدا نجر بزح سب تحقس زلا بزوان تفلت مالهم دونالد ترامب نزيوم دي سمع مخاني نزيوم سمعني رتزغون نزح جز غبرو زلا مغبره زكينات زتطوكم بالخلالو علمنا سلام كتستمغرالو يوكرين كابز حج زلا تزخف فيها انت قاصيله تكنتات مليسو تتريف دل مريتهم يم قاصر زغلو زبم دما تصنتي سلازي اي ثينك التكوينات 3 عامات كتصيلهم كنزين اللي عليك تصمم زغل عقم زلو مثلا دونالد ترامب دما يودوا ولا تكونات هذه تودي رشا بحيلهم كتودوهم تخلينا نرزلنا انتهي زبلو زلو هجي تستقبره ناتو ناب يوكرين ممساسي بروباغندا ناي بوتين يمزولو واو the same سبكا رشا ميسايلات ناتا كيبا تتمسنيرا مأوينيرو قدام لهم مأوينيرو ديمقراسي دفرو ايناي ديمقراسي سو مرجع تطويل زلو بوتين وكاب هاجر تمريسي انت مرجع خطفتو خيط قصالو تخلي هاجر مرجع غير تعويتي زلنسكي مرجع يقبرن سلازي ابي دلتي ديمقراسي these people are just unbelievable again انت عين الزربا كم زي ما صارت ميدياناتهم liberty what's enshrined in our constitution and bill of rights and what he couldn't have is a neighbor like Ukraine with a sizable Russian speaking population with close ties to Europe militarily commercially and economically there's no question that Ukraine is not in a position to join NATO. I think Secretary Hegseth was stating a fact there, and also that Ukraine can't go back to those 2014 borders. I think that's the starting point for negotiations, and I think that on the Russian side, they probably had some back-channel discussion with the Trump administration. I wouldn't be surprised if that happened, where they discussed these precursors to start negotiations in earnest. We've got a channel now established by this exchange where the Trump administration brilliantly secured the release of Mark Fogel. And so it's onward now to negotiations which need to ensure that Ukraine can remain independent and sovereign. So تريور لهم تي سمتي زلو تتفتح حزب بحال زلو سيو بحفشا بتحدى ان دونالد ترامب حماق يسمعونا تتنقق يوم دفروا معناته دونالد ترامب ناس زرباناتهم ترغيب استبيتي زبلهم كم زي قسيلو يا ابن الباتنا تريتو قالت هاد باليلن دير استبيت از هالي زبلهم نتم اكسبرتس ناي ميليتار قال مال ريسبكت يبلونا باليوم هكا عايش معناته شم كل زبلوا وصل زغونو سي اي قال مال اي فتوى منين نسو بحفش شاغن ايتو حتى اللون ولا استابليشمنت نا امريكا كن دونالد ترامب sovereign country, the last thing we want is for Russia to cast their shadow over Europe, with which we enjoy a $1 trillion trade. Well, Dan, you and I have had a lot of conversations, and I respect your opinion. I think by suggesting that Russia was concerned about NATO potentially sitting at its doorstep to Ukraine is not me at all accepting or repeating a Russian talking point, a Kremlin talking point. It really doesn't matter if we call it NATO, if we call it, Western economic or military ties. What Russia didn't want was exactly what you just described. It's not something as benign as democracy, but something that represented the West, its influence on their border. That's not a justification. دحاني توت ጋዜጠኛት ሊስት እዚኦም ጋዜጠኛታት እዮም ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ራሽያ ኩነታት ሪስፔክት ዝገብሩን ዲፈንስ ዝገብሩን ጋዜጠኛሲ ቻሌንጅ ይገብሮም ኣሎ ዝስኻ ትብሎ ዘለኻ ፕሮፓጋንዳ እዩ ናይ ፑቲን ገለገለ ኖ ኔቶ ኣብ ዩክሬን መምፃእ ሪስክ እዩ ንራሽያ ሚሳይላት ናይ ኔቶ ኣፅዋራት ናይ ኔቶ ብመንገዲ ዩክሬን መፅዩ ኣብ ኣፍ ደገናቶም ተመፅዩ this is the maximum risk against the CIA. They know they can lie. That's how they are designed to do that. So that's attempting to understand what Russia might have been concerned about here at the advent of this war. It doesn't make them right or wrong. It's just attempting to understand their motivation. I agree with you. It's a start of realism to say, okay, what Hegseth said, that's not on the table. I think it's also realism for Hegseth to say the following, which he did, which is there will be no American troops in Ukraine. Let's watch this. Returning to Ukraine's
We haven't heard as much from Ukraine. Ukraine doesn't seem to be part of these negotiations as things stand. What does this all mean for Kyiv? Well, look, Pete Hegseth also said during that press conference that this was not a betrayal of Ukraine. But when you look at the facts, it sort of seems to point in that direction, at least. First of all, this is the end of about 3 years of the Biden administration's motto, which was nothing about Ukraine without Ukraine. We heard in the report. So in terms of the Europa, up to meaning and phase 9 meaning completely سلسترسعو سلستقحفو يوروبا بتعمي تسمعوهم زلو and I understand that كبيديو مالت زخلو واقع كفيل كالو مساخاب قلنا خالو غزب لكا زنبري كقح فكا خلو زقبر نقر يلن فلزي بايدن أجوهم كسام مودة تمساخما لنا يبلو مير دونالد ترامب قن مساخم يلنا ولا مسقلي يلنا نابلي كقح فهم كله كبيد مخانو أبزلايني تمراحون تزاري بنيرو 4 or 5 years from now if we don't. And also we need to ramp up defense spending because it is clear that the US rightly requires us to do more here on the European side and the Canadian side of NATO. So country with the long time NATO تنا أمريكا تقبله هو حق له أبتدي فنسناتنا نقبر زلنا زاري كن كتسل كن كلالنا كن حيل كن كلالنا نابلي زارب زلو بحكي كمسل دليل يبزي تحكي سموه بزي. NATO Secretary Generals, Nadia, are notoriously wooden in their language. They manage to say very, very little of substance, sort of news value in many, many words. Mark Rutte is a steady as she goes, if ever there was one, steward of the NATO, of the Western Alliance. We weren't expecting any groundbreaking revelations today, but what struck me here was the degree to which this relatively new, he recently took over from Jens Stoltenberg, relatively new NATO chief, bent over backwards to make it sound like and look like that he is not in any ways at loggerheads with the man now occupying the Oval Office, Donald Trump. In terms when he was talking about, in terms of Europe's spending, in terms of defense production, in terms of their priorities on how they want to end the war, he literally was marching, at least rhetorically, in lockstep with Donald Trump. There was So in terms of هذا كابتي أسمبيري وامزلو مالتيو دي بيت منستر مكلحال كوين زلو مالتيو نسو مس دونالد ترامب سينك هذا عينته تحساس بازلو دونالد ترامب نيتو كم زي فتوى فلتون يرم منال بعد كن يتعب ديفنس كما تزخل وي ونقله دونالد ترامب قرب شلل نابلو حجزوهم زخول تسفانيرو Is this بزقن exactly السينكيمز دونالد ترامب دك تأتي دونالد ترامب زدلي كون لا على زدلي وين ترى بعجي نيتو ولا حنت قبرك كليله so أبو خلها فتت يا خون زخل ولا حنت قبرها بزي تدخلوا لدرجات وتسيله هناتو إذا سبزي نتنا دونالد ترامب حساب بزبلتن بزحية لما نقدر كتكبروا زخل مخانو أرجع الله ماله no daylight between them whatsoever, which is, I say it's a takeaway and remarkable in many ways to hear that the degree to which he wants to sound like he and Donald Trump are on the same page in this, and nothing to see here, carry on, because as you heard from the very pointed questions among the journalists present, they see this very much as a deplorable situation, one of the most difficult binds perhaps that NATO has been in decades in its post-war existence, essentially being dumped, let's use a blunt term here, being dumped by its far and away biggest member, the United States, and left to essentially Exactly. زي أنا تنبليرنا. So سب التكونات نريد لنا أمريكا بقلت ناتو دامبت قبل الله تقح فيها زي الله يزبال زلو. تزحيل أنت قندها قداس الممبر ناتو زنبري مني أمريكا ينيرو أمريكا لما نزنيتو كم حد زي ربح دونالد ترامب كم يبلنيري حد زي ربح تكالي بالنير ولاون أتمسد له تعتيز نبري جدي بيانس كلاتهم ولا دي بيت كلاتهم نزي ناتو عفتواني منيرو. نيتو هذا كريمنال ناي جبنا ناي وجن أورجانيزيشن بر كال رب حزر لو يكون إن أمريكا لما ندحرج وقتام برنقميت زدف حيلي يكون نزبل إمناتي نيروا. That's exactly what they are doing. Dismantle قبرولو ويون نا أمريكا contribution نا أمريكا أبركتو نا أمريكا حيلي نتنيتو زبرنا يرمبر يوروبا تعكيبهم كقبروا زغول خمسة إلا بمولهم يوروبا تعكيبهم هذا مليون شيلس نتقصدهم مدافع كفري كلهم يميرهم سلزي. These are just قطري وبقطري بزحك مسلوقلو بانديراتات اللون قلمله أبا خيباتات معات يوم تأكيبهم من السيلي قلقن أبتكبر كتريهم خلاهاقن حيلي يبلون حيلي فترة يقولوا ده yes قن حيلي نخد فترة جزيد ليكا commitment مالت وسينكا قريس كا دسكت كلا لكا and I don't think نساتهم نعانق قبر دلونا زلو مبزج go it alone.
Obviously, the Secretary General is not in a position to basically say, well, bye-bye, U.S. It still needs the U.S. on side, and he will go through any rhetorical circumlocutions necessary to make it sound as if Donald Trump and America are still involved in NATO. But you heard these questions. The reporters saying, but is it not good tactics to essentially make concessions between a U.S. president and Vladimir Putin before these talks have even started, and not even really implicating Ukraine in this equation? Ruta was, like I said at the beginning, steady as she goes. He wanted to underline durable and lasting peace, a peace that he says needs to have Ukraine in a position of መቸም ድሕሪ ክንደይ ድሕሪ 3 ዓመት እቲ ኩሉ ተኣጓጊዱ ዝነበረ ጉድ ህዲሉ ዩክሬን ይኹን ኤውሮፓ ኤግዛክትሊ ብሓይሊ እንተዘይሓይልካ እዚኣ ከም ትመፀካ ኣብዚ ቻነል እውን ነዊሕ ተዛሪብና ኢና ሓደ መዓልቲ ተኣኪቡ ክመፀም ኢልና ኣብ ሰብ ተጎርቢትካ ንሓዋሩ ከቢርካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ዘጎርበተካ ሓደ መዓልቲ ኪድ ውረድ ክብለካ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ናትካ ዘይኮነ መኪና ናዘወርካ ሃብታም ክትመስል ኣይትኽእልን ኢኻ ናትካ ዘይኮነ ኣፅዋር ሒዝካ ናተይ ኢልካ ንሰብ ከተፈራርህ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ትዋኑ ምስ መፀ እዛ ውርደት እዚኣ ከም ተጋጥመካ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ግዜ ነይርዎም ዕድል ነይርዎም ነገራት ከስተኻኽሉ ኣይገበርዎን and this is the harsh reality መፅኡ ክፀፍዖም ንርኢ ኣለና ናይ ሆፕ ካብዚ ብዙሕ ትምህርቲ ክትውሰድ ይኽእል ይኸውን ንኸምኡ ኢለ ዘቕርቦ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝኹድየ ምዝያለ በዋግን ክገጥፈ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ንዘለና ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ቁፅሪ ሓደ ኤውሮፓ ይኹን ኣሜሪካ ካልኦት እውን ዘይግነት ናቶም ወይ ከዓ ወረቓቕቲ ናቶም ዶኩመንት ናቶም ኣዝዩ ተደላይን ዘድምዕን ስለ ዝኾነ ንዑ ንኽንሕዝ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ክንጓየ ድማ ኣለና ቁፅሪ ክልተ ኣብዘን ሃገራት እዚኣትን ፍሉይ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ ናይ ካልእ ብሕስር ዝበለ ብቕልል ዝበለ ኣብ ካልእ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ዕድል ኣለና ስለዚ ፈሊጥና ተማሂርና ክንጥቀመሉ ክንጎይ ኣለና ቁፅሪ 3 ድማ እዚአን ሃገራት ኣዝዩ ብሉፅ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣለወን ወረቐት ስለ ዘለና ነቲ ትምህርታዊ ዕድላት ክንጥቀመሉ ንፈትን እንተዘየለ ድማ ብዓይኒ ኢንተርኔት ጌርና ዘድልየና ፍልጠት ሒዝና ንመጻኢ ድልዋት ክንከውን ኣለና ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you very much